Babui wa social science and programs ya dumedisa hang hape kajeno mme ya dumedisang tsatsi la kajeno la 28 tsa Motsheanong 2022 ke ena lona iso wa moditi motlo je motona hantle ka sebele mo ya katang ke go ka tsole matla mme ke dumedise bohle ba shebetseng ka Facebook bohle ba shebetseng ka YouTube mme ha ke re rona mara modimo mpolokela rona mme ke thabile hang hore ke bona kajeno mo re tlo go shebisa ka sehloho 7 fela modimo a tswe ka hona modimo a tswe ka hona mme ke ke rona Kenya Johanne kgaolo ke 11 kgaolo ke shino mo Johanne mo no ya gathang mo ba tswa di thelo ba pele ke ya go mo ya gathang ke la ka tsa gore ke go memela thapelong e bulang ka go lena ya ka je Jehova mo ke bona ga bo sa peleng ga na go tswa data gona ga o mema hang hape ka jeno go tlo kwantso ya modimo ma gona ra ka tla go yana ka jeno a te gingwetse ke matshwenyo a fase ya dimo gona mina te go kopa tla go yana ka jeno ge ntate ta te gimolle te modimo ta bona ba ra di kileng ha kana tshepo ra bona tswetse bo kanta bana bo ga di kileng ha sa ba bona ra bona la ga to le wa te modimo ta bona sia ga tate bohle ge bona ka mogwa te modimo ta rona ka tshepo ntate ba re kileng ha ka dutse go ya motho ngata bona tshepo ngwana ta bona e tla phela te modimo bona ga kopana jwale ga go ngwana hle ma wa bona ha e mo hutlo bona ka tshela go thusa to go godisa tabeng tsa batho modimo mme ntate ha tsohle di phethile ta bona kgetle ge nate bona hle di tsona te modimo ka Kristo bona tla ka pela amen mo ya ka tanya ke la ka tsa go ha se ke tsholo ha se re tse thapelo e bulang jona mo ya ka tanya ke go ya mkinyeo ya Johanne kgaolo 11 temana ke a bone Johanne ke 11 kgaolo ke 11 temana ke a bone mo ya ka tha mme ke la ka tsa go ke ba bibele e re ya ga ha ba utlwa ya ga Jesu a utlwa a re o kula ho ha se ho isang ushwe empa o isa tlotliso ya modimo hore moga modimo a tlotliswe ka hona ere ya ga ha Jesu a utlwa a re ho bona o kula ho ha se ho isang kae ushwe empa sa tlotliso modimo hore moga modimo tlotliswe ka hona Mita ya ka ba jo ta ba tsena na ha di etsahala mo ya ka teng ne di etsahala na go nye thata e bohloko na go nye di etsahala Maria meta alanya hame o buisisa hore eso etla ha o ka o bulo o me atle o thusa seo re se utlwang mona Jesu a se bolelang gore kula ho wala sa go a ibe hore ha se lefu ka boshwe empa ka o kula wala sa go mamela ka teng modimo ra rotso ka ho tabe go nna ke ngwana mo ya ka teng ere ate modimo ka go kula la sa go o na le morero
wa ho ruta ka ena. Wa ho ntsebisa ka matla a hae. Bibele e re Jesu Kreste a fihla, ha o bala theoha kgaolong eno, e tla fihla ka matsatsi a 4 a se a shwele ho feta mmele ka hang. Batho ba ile ba lla, ho ile ha phathama e le empa Jesu Kreste tla fihla a ba fumana. Ho se monate, a ba fumana ho se monate ho ya ka tehang. Empa Kreste tla fihla a le motse ya ka tsa go ifesa thomo e re pina itse ha a fihla mo Jesu a le ha a itse ka hae, mme a go hoela morena ho yane wa ba teng ga itse jaaka a ka ba sa verse 3 ha Jesu ha Allah ba juta ba Allah a hlabe a mo a simoa. Verse 4 Morena, go boy. Verse 5. Yaba Jesu wal. Yare bajuta. Yaba bajuta bare. Ali kele libune. Ona makataka. Il reste à requérir. Tabena, how le mouvement, Wabona, Tabena, la patrie. Yole Kaya Sukrese, ele moto, 100%. Yes, we are there. Kitabai. We are me, have a wall. That's what I say. Tabena, have a wall. Mia Mareta. Alors, c'est pas on a bon au saïdé, nous sachez les fous d'Aukate. Mais on a il pas dire j'allais pas tout ça et on a dire recebe o responde Jesu a go hoela na a ke ka go bolella gore e ka ga o dumela ba ga nna responde le responde manere jela ba tlo sa lejwe mo mofu a beilweng teng ya ba Jesu o emisetsa mahlo a hae godimo a re ntate ja o leboha hobane o mfutile. That's what it is. Ke a tseba hobane o utlwa ka mehla empa ke bile jwale ka baka la bongata ntetse hae o dumele hobane ke ya ntumileng itse hobane a boletse a bua ka letsoholo Vamos. Kafu otswa a thatile matsoho le maoto ka masela a khobele sefahleho ka tuku. Jesu a go hoela mo lokolleng le mmese a itsamaya
Moeso Jesu Kriste mona bontsha ke demonstration wa re bontsha hore ha mmetse mabele ka ha mmetse moyaka ho Jesu Kriste eno wa re le mabele ka me dia ya bo sa dimela hantle ho fedile ka sa ho ha sana ho tswa bafung empa Jesu Kriste obane ena ntate wa hae ba mmoho tshebetso ya ho mosaba ba tshebetso ya ho hodisa bana ba basadi batjha bana ho ke modimo ya phelang modimo matla ho ba tlameha ka batho ba ngata ele umpa ke o bile ka thang hore nako ya tla yo ba tla tsoswa mme a tisetsa go ba tlabeng ka matsatsi ba rona ho ka bohloko hobane ba shwa ba re siya lefatshe le ka kwao mme taba e rona e go ona bohle kaofela ga re mo ya le matla ya go ka ntho e sa pheleng a e bophelo le empa mo kopa mo etsa motho a phelang a sana lo ka jeno o ebile bihle la sa go e le bopaki o etsa o e modimo wala matla a ba fu ka ba shi ka ba tsosa tabena e le molaetsa o sa feleng molaetsa wa le o ya Jesu Kriste o dumetse o tlaka jeno a ka ithorisa ka ho phela ba a ka ithorisa ka bula hao ya re ya go shile le patsi bula go le tshape a o tsosa empa ke rata go tsa tla mo eso yo Kriste a tswa fubohle mabitli taba tsena tsa hore Kriste a re e ka kgona ka kae a hore wa di bua hape ka go mo ya gatehang a o sa hanne o ya nae mono the man 25 monna o tla go ba go twa ba hae ba mo fumana ebe ka ba ke monna yo a setilweng ka posile ya ka ba monna o sa ya ka po Jesu araba are awalena la ile ba go mesebetsi ya modimo e bonahatswe seo re se hatang seo re se a o tshela ka mathe a o pititla a o ema hlong hae mo ya ba ona a tsamaye a ya mo thwe ke sediwe
mona le metsi a lo tlhasa teng mme we ita le tlhasa e boa bona ka mo banna ba dumedi banna ba bene wena ya ka tehang ya ba ba le ha ba le modimo ha o re se modimo hobane tsietsa monna ena ba ba thusa so ho kopa ha monna ena ka ukore ho ba ba sokola ba dwa kera dintho bona taba ene ba thabisa empa ke se Kriste a fihla bophelo ba hae a mo ama ntho tsa fetoha bile ba thosa batho ba mmotsa ona o kgone ho fola jwang na eo a seelwa eo e le mo kopa kopana so ka haeba jwa ba botsa ba patja bona na ke a bolela fela hore ke ba ke ka so haeba ba thabo ya hore ba thuta ba kana ba hlekefetsa ba hai ka am sa ka a vietsa hore sere monna via se duba a se bea a hona ke a bona ka jeno tena monna mantso tenga e ke a rata mona mamela ka teng mo ya ka teng yo e bang go hona e phamaka o mo a o le ya go se thalle empa ga ka fela ke ile ka monna ja ka bela ya ba wa ga ba o re 5 ho araba ka ha bana ba di metsa dibe ore ha ka ke mo etsa dibe ha ke tsebe ke tseba taba e le nngwe ka di fela ke tseba taba e le bang e le nngwe ke hobane ke ke sa bua empa mme jwale ya bona muyata ya bolosi ka ho sama ka tse tsa bona hangata ho tanyana ha ona lefu ba te bana sa ba re nta ke bona no shule pele o ta ba e bona ha no shule bana ha empa ntho e nngwe tsaka o tsa wa tsena fela o tsa fela modimo wa Twitter o dumetse jela ka Kriste a thoba o Maria magatha hore ha e dumetse o modimo tla etsa o tla etsa Mitang also some programs also feeling amura modimo e ke bona hale ka le po mona o tloa hlai la bo ba swaba di ka tsara pale ba swaba batho ba utlwisa hore monna eno ena ba ka moso la le modimo a etsa ke mothena mo philong ba hae wa patala ba hu o mo ya tang
se tshepe ngwana motho ka wa bofe ka bofe a ka ipitsa mo profeta a ipitsa morena a ipitsa mo tsona go la president sa motheo ngwana motho a ka phota go ja mosepedi Johanne haolo ya 14 ba farisi ba utlwisa hore hobane ba mo sa ka ho jale ka ha ba re yona yona dibe ba tema mo ya gatang batho ba entse melawana ya bona ka taba ya Sabata ba bang ka la ka go phela ba batla hore ba some mona wa modimo ba boroke mola ya Satane ba nne Sabata modimo e halang ka melawana ye me ena yo ba re society yo ha o ntho e ka Sabata e ba Christ ye ama ba ka ora ban fa Sabata ye nate ta apa itu ore jero itu kalau kulo kane Sabata udah apa ise karena hemet impa el Sabata alo ali campo tasi ele vai kuisa ore ye Christ ela wa ya bona ke mo tadi ele ba ka munena saboni wata khona na ina ya Johanne ba ka amba etswa a go sente to modi ye tabena ye go honna ha ba bala han ha ba do Johanne a di motseng Johanne 14 ba tlo mo na we Johanne 14 ba tlo ka tsileo ta tseba go bana nna ke if re hopola ha ba kana hore dintho ke tsa tsaka e ba hore ta ma ha o ka mo tshepile bophelo ba hao verse 6 verse 7 Elisabeth Mozola Mura Oswadi Odiana Istevai Yande Abi Fet sevenere Obani ha ho letho mojakata ato tla ba dang e ba mo modimo wa ha ho letho le mo sta ha ho atule mo etsa abatse modimo ke na fela e tsohle a ka di etsang e se tšhelete
matona tini bono mo ya ka thang ya ka tsoe teng ke ke 6 fela ye ke Jesu abatadima a go bona ha ile batho ke ntho e ba sitang empa modimo ha o sitwe ke letho ba modimo Yesu Kriste a etswa a bule a mo bui a ile ka ho yena kana hore nka etswa ke boloke ke mona modimo a mmontsha ho yona sa ke boloka ho tswa ya ba ho yena he a maya o re ise o di fa futsana a bua strange fire ho yena a ba e thata ho ya monena na utlwa hore ya ba tsama o se utlwa mona swabile ho a utlwa hore modimo ka mona yo empa hana molemo batho ba moyana ya ka tsa jo fela ba te batho ba ngata ba tla di hele ba bo ke mela modimo o tloa pele ka tsho ya di hele ba ke ba tla oba ha sheba what so Krista se buile o Matthew 25 ma bontsha hore o molemo hore ge molemo ba go phana bo ma ha o la pi mo fe ha o ka mora modimo ke ntse hobane ha ona le hodimo hape o thusa mana hobane tlola ke se yes modimo ha ona ya o sa ka mona modimo empa go ha e go ebe ha re molemo go batho ba o re phela bona o go tile ya ame etswang ge be le ke impact ge a maphelo a batho maphelo a batho a fetoe ke bote ba gona maphelong a bona a bena ya go nna ya go wena ha go ke mona mo modimo go ke tsa mona wana o poloka sa ba tsa uta ka mela ka tsela teng la boka pele modimo sa ke be teng ya gona tsela la boka pele ile poloke empa ba bitsa holo ha ke ga boloka hape re kgweletse le se di melemo go batho ba ka phela bona jele ngwana modimo re ka mo ka Yesu Kriste mo wa hae haeba hona ho sita motho modimo ena etswa ra mo si if it is impossible with man it is possible with what with God ha mo ba sitwa ba mo ya ka hore na si mohlomong lefu le o swahlamantse ba go ba phumutsa go pela empa wena ena di ke tsaya lo fe o phoma o fela ate modimo a ka ithoisa ka ona ate modimo a ka etsa ba lemohe ba tsebe hore o teng mme o tla hlokomela bana ba hae ka bruto ba o pisa go monna ke sata mosadi wa hao ke sata bana ba hao ke sata modimo ena ha se tukeletso he can make a way akaza tsela mo mo ya thang ba makala ka mapela meta banya ha ba butwa bona o sa ile empa itse ke so ka sa fitla aga bana ka tsa Jesus aba huta hore ha tsamaya le mong o ka letse ho ya matla ohle mme ka yena ha o
mme ka nne tshepiso e kgolo ho rona ba amehang hana jwale. COVID-19 e ile a fihla ya nka fatshe kgahla ke bona ka jeko ena o ntso phela. Taba eo ha se phoso, taba eo ha se hore se matla batho ba bang, empa mona Modimo a rata ho ikwetlisa ka ho a bontshe lefatshe hore la kana le ka hore e tibetse batho ka mokgwa e empa o tsa mokgwa ka bofana ba ka jeno. Mme o tsa ho ke tshepo e hlono e tla hlono mme taba ena o tla hore e tla COVID-19 tutile, empa wena Modimo o la o boloka. Ebe o bina pina ya rona Modimo a ka lo mpona jwang, o no mpone jwang Modimo wa mo ya ka tang ya ka go tla na jwang ha ke lo jena ke bontsha hore ka feta ama sema ka lo asa biste hore nthwena e leng sita I lefu tsatsi le atla ho wena. O tla ka sa ka tla sa bediswa ke lefu, empa bana ba basadi ba teng ha ke tsena ntse empa tsena ya Lesotho ba tla re lefu ya motho le motho wa hae o le motho ngwana Modimo ha hloke lefu hore kopana bana ba hae, ngwana Modimo ha hloke lefu hore ngwana ha tla ho yena, empa ngwana Modimo ngwana mekgwa ya hae hlakileng ya hore ha o ka wa phela ka kgalelo jwale ka la etsa ka bo Elijah a mo nka tsa phela, jwale ka la etsa ka bo Enoki, jwale ka entse ka moshe ka o moshe ke o ba Modimo wa rona ha re shwa o tla nkela ho yena iseng ka ha ke tseng empa na e ka ya Lesotho mona ke bona lefu tsatsi le fu ho bona le basadi ba na maikutlo a hore ha motho a ka shwa a patwa ka bo kasete tsa dithaosene ka mathaosene o tlo ya milione ba ntho ka bona ba sitjo o ya etla malu ba sitwe empa o ba lo ka khona o ya kasete ya thusa o se ba o patela na o sa bona letho o sa bule empa ja kata ba thasi ka pele mona ha o bone wa tse pele te ba re fuwa mo e matla ho ha o ke a bone te bana ya 13 wa thasi ka ba pele ha o la bona te bana 13 bibele tla re bana beso ha ke rata ka tsi ta ba tsaretse e tle se ka la khomwa le ka ba bas na ho ba wa resu dia aba lo na ka tshwanetse o dume ya tlo ba le Modimo o tla mo tswa ka Christ me o ise mo ya batang o tlo la ba
mme o ile a bontsha hore wa le bokgoni ka bophelo a bontsha mme ka wena ka bona empa ntho tsa hore ha o tla twenty mona se o kgola 20 ba fo ya sana sao itu mana kita bersejarah bor. Dia ko hulu sono. Bale ka bero tsonya pi. Hobane e fula obedi. Hana mata o ma o ba. Teski tapi razor berapa kan to bana apa yang holo ini pelatu apa tadi buka apa yang mumi ini buka apa me ba fu ba kaza mo ini message ya wo wata sa ba fu ba holo na le fu le bita an fa fu ba hoto ye mo ando atla ka sebetsi wa hae le fu le bita la khara mana usuga ka how ka hankal wana paka bila kabelo ya babu sistema ekasile mulo sa deski me utlatsa ho khlosa ditšhaba se go ntse la fatshe a botelle go lwana bona bona ele ka se bathe la lengwana di bana ana ne re ka ba ka bona ba ta ka o phanga ba le fatshe mme ba dikadi aho ta ba hale motho o atwa ha ntho tsa mo di mo hodimo mme wa ba qela kanele mme dia bolosi ba kholosite mo se ho le sa ba me ba mo tsare le bosigo ka le me ha o tla ni wale bo isa do ba se ba phi hai ba phela ka kgale buya ka la mollo buya ka usana tana o ka bo o pe ate modimo o batla lo ena thusa go ba ha ha re mise go fa satane ba go ka go e ga le tse ba ka e ya muta ka bona ga je sena
o tla lemoga gore ka ena hle a dimona ka ba tlo tsa ka wena o a motho a crezca o pessoa wena ela se se mo batho wa hao tshepo hletse mo tshepo e teng modimo wa rona o tla phela modimo wa rona le so a tla se tsello Utaka soka. Lazila kajero se kwa maonse akautule. Kona akautule. Manamulo kona asela fasela kona. Ejaka soki happy kasa somu. Vile kaba ba masomu. Epaka se kwa kuluji. Yatola mahodi mote. Nota kasule. Bila tanki akape. Ai ma kwa se o para ma maswa hao o inela modimo o ntate ke tla go ena ka jeno ke nya ha me ke ditshe o puisa o miuto tse o ba ya gape jo ha mo jo bona matla ohle ya teng ka o sa mmi ka jeno data ona hle ke kopa te gore e tsa ka o tla ga ta gore bophelo ba hati data ona mo tlele masenyo a fela ba senya te modimo mo fe tshepo tsenta te o le modimo nzo ta o le modimo o tla mo fa ke bophelo ba hati data ona ba ta o phela ma phelo ba bo data ona thuso ke tseba gore di bitsa ona le ka tsuwe so kulu he ba le na ko ke sa lo ndi ba tra sa ka ko da do sa re tra mo su ba ke gera mo da yo da ya da ka sa mo aba da do se ke ba ra su ba su ma da fa sina de mo di bona da ra ba ni ntwa le fa da da ka ba and programs. What I want to do is holy. Me to tell my battle. I think I want to say do come on, sir. Have a step up from them. I guess someone amen. We are done. Yagan so J. Mpule Omkuditi. What I'm going to au projet ufutaka kile au pate meu fele leo tare au unataka kuona projet na ufutana kwa eta para foto abelwena amen.